Iro itrai sesin pat ngai ku blei pi paro a kerteng ke bor tam ke jong jisu. Te aku apini bu jing dua lem na ke benta kani ke channel jonga. Tip bali tip kalong kumni haba ngakren ka sawabet dengan pet na kani ke bangale video dengan upload marsen upload ki pala yo pet dokum tu kasawa. Te dala selam pada pet kam sawa sure ka shupin kitang ka shintur tengam tip kaniru tip kalong ne kanum long te kerteng atho da khasi hana la tho hi tu da pareng sentence teng ka bet teng ka bet ke poi ka chuman tip ngala yele ban delete ngale ban upload ke ju ka video teng pi la ibet ru ke ju ka video nga upload na bang test te sabut jing duai na ka benta ka ni ka channel tip balik tip kalong kum niru tho da khasi ka kala da ka pareng ka suru ngam yos ngau ki don ki ba yos ngau ki don ki ba yos ngau te ta katahi ke bang ku ban request te ni pek ni ka long ne kam long ne ngam tip re tu bleu ni ban kur kui pilang baro i yaro itrai